Naon sih eta? Urang mau ruas aduh. Beurit meureun ah. Ah, bodo ah. Cong ben cong ben cong ben cong ben ben. Kalau orang jadi bencong terus apa nya? Ah, jajar ah, nyamar jadi bencong. Heh. Daksy. Ah, cocok ya, pakai ya. Nah, lepas ya. Nah, mantap. Ah, keren banget lah. Si. Cincang keling, ayah ucing digigil anjing. Kucing na lompat suarana ngek-ngekan. Anjir gini sih mati dia. Di, eta sasi jelema anyar nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, kadieu cek. Nun. Yuk cek. Yuk. Abe, abe. Kadieu. Naon? Abe, kadieu abe. Abi bawa jelema eta teh. Kenapa teh? Sih, Aduh. Ih, aing mah gada heula. Eh, Ih, udah amat. ih, cuman gitu Abi. Ih, teh aku mah gada heula. Nyari tak suka sama udah. nih. Cek, hari Oce teh di mana sih, Cek? Di ditu neng jauh. Oh, emang Oce datangna kadieu keur iraha. Karek Ijol datang. Kadieu teh arek kae mah cekokom apa arek ka mana, Cek? Ulin ke Cikokok. Oh, gitu, Cek. Penyadaran asik euy. Oce kuda cek kikituan wae. Itu Bang Atau Kelek. Atel kerek di kikituan, digara tuh, Cek. Euy. Bau gitu. Dasar PA geus nyawa bau lu, malah diambuan. Cek, ngaranna sare, Cek. Ti tadi ngobrol can nyaho ngaran-ngaran acan. Hari mana teh yang ngaran Ceu. Nyaho atuh, Cek, hayang kenalan urang ge. Ikem asana panci. Mun urang entir. Oh, geus. Cek ikem nya. Heeh. Bismillah teh ningnya. Ngecek mang kecilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, Cek, kurang teu dibere minum-minum acan. Lajeng teuing neng nuhun. Heeh, Cek, sawangsul mah. Kok kamu tuh? Cek, ada Cek. Nanti. Adieu. Rek naon? Adieu. Naon? Ada Cek, diuk. Lah di sini ya Cek, di situ tuh. Mang kunaon lihat sir. Bising merobot eta, rek merobot Cek. Lah tuh. Udah. Enak ya. Cek, nyata Cek. Tadi ayo Cek tadi Cek. Emang orang mana tir? Apaan kan eta cenah gendong di mah Cek. Oh, cuma ngendong di mau cuma aja iki doang, adik Oce. Tadi ngaku nama ngaranna mah Ikam Hasanah Panji dah Cek untuk salah. Yang liar yang ngaran ikam gitu ikam. Haha ikam. Cara kadengnya. Lah, terus eta saha eta jelema? Ngakuna dulur Ucu. Mana Oce nyaho, ngaran ge waktu itu beda.
Oh, sugantenya kok. Terus eta ece tos gimana cek sama bedog? Biasa itu mah wah gue tak berubah ngoyan kangkung masak cuma masak. Tir nyaut tir ya aja bisa debus ya. Debus naon cek? Coba cek orang nanya cek. Ya tir ya kita deng ya cek ya kieu. Tuh. Jadi amu kena. Mana cek? Tiong dikit gitu doang. Tuh, waktu tuh. Aduh, sedih deh. Aduh. Cek debas debus malah harus hayang di sorangan. Bukan di motoran, nak kuat jadi asal mengi tengah kowe. Nyeri belum dulu aja itu. Buset, biasa mau tengah kue gitu. Supaya seukeut mata kurang jadi kapilut nama eta. Seukeut teuing nya sekali liwat, asana kaliwat. Ngomong-ngomong tadi awewe eta saha cek? Eta nyaho cuma daina budakna di mana emang? Tadi mah ngangkat cek kawehetan. Eta asup emocen teh tak budakna. Lah nyateuing, tapi tadi jebulna ti mah euceun da. Waduh bahaya ya orang orang jebak kan budakna ye. Hayu wae cek, tah kumaha tah ngajebakna. Dia ngejebak nang kayak entir ngagorowan itu ngumpet di entir di jero. Ku aja di sini nama kebedog. Oke orang singsinan mah kebedog ya sang ngaranna urang pariksa eta budak teh. Ya interogasi gitu cek. Nyaho supaya kanyahoan. Siap cek 86. Situ jelema. Cuk, kemana cuk? Tadi ya Pak Ustaz. Kaya kadieu cuk, kadieu. Ayo cek orang mana? Ampura Pak Ustaz ieu iki. Iki, adina cekokom. Astaga. Anak-anak situ iki. Kreiseng Pak Ustaz. Awas ya ulang guys dengan batu segitu menang. Tahu nam, bisa reka diterima mah enggak? Ayo. Ya Pak Ustaz. Datang ke dalam mana Tir? Cek, cek. Mana Tir? Buruan atuh Tir. Udah atuh sabar cek tuh jelema na rek itu. Buru Tir ditunggu lah. Cekam, kadie cekam. Ah, heeh. Tah cek jelema na datang. Siap. Dia. Naon dini? Cak, buru cak, tewak cak. Tewak naon sini? Buru cak, tewak cak buru. Naon sini? Kabar cak, kabar cak. Jangan dibawa sana. Diinterogasi. Konek cek mana saya konek. Buru. Yang mau ya. Tutup kaca. Orang mana ya? Nek ngaku-ngaku ngurupa-rupa wewe ya. Nyau. Coba buka data deh, buka tompel data. Buka ke data, tutup mata data. Tiupna buka tiupna. Topel lah. Tompel lah data tompel. Kira ada lah. Wah, Adio cegedenya. Gak ada siap. Asupan jurik di mana sih iki? ampun. Pajung asupan jurik di mana sih? Jajanan jajanan di mana? Bukan di mana, buka buset wadi ece. Nah naon ani budak? Nyau. Buset.
Dia lain bedog dasar kita. Oh, impo, bagus tenerak. Aduh, aduh. Iki aing pohon, aing juga tuh bedog pintu. Iki. Lucu aku bayu aja. Lah, kumaha tuh iki geus kieu beungat. Kumaha tuh Di bawah makan rumah sakit. Ada. Goblok sia pura-pura jadi awewe jadi bencong, pura-pura bae. Bingung sia. Ketipunya ke kamu. Dasar si oneng lo balaguna. Jangan mau itu kan jadi anaknya yang jadi awewe. Enak kun. Akan ece. Campura. Terus saya tompel di naon tai hayam ditempel-tempel kan eta. Tai kebo. Ada bunyi gitu lah, naon ditempel-tempel tuh. Aduh penting lah, orang jadi lucu. Lu kan ah baju aja ah, main pakai wae ah. Nyata ce menang baju di mana baru? Nang maling. Bro dia kan baju oco ah. Batang iki ah. Apa tadi tah? Wah, ayo hahaha masuk kucing kapan ge. Ah, udah teganggarangan. Pernahnya ce adik Uci anu paling ganteng. Teh kucing. Bobok bisa. Awas ya ulah gitu deh ingat.